Amasan Hetna Belap Kuki Channel veo jose na bonun ni kupa tunihin Hetna Belap India gamsunga Khopi Joshimath Khopi Lhummang Jing thea dan chomcha anasayo hite eimite thusima ki saimang mo gimnei ta anaso sangkhat jako somsigilanga July Nisim somni lakhat ni kwa Kolkang Kho munin anakaijin pasal somlasagile no may somlagit agoma mi somthum langa in thina anaton ahi hinla hiche thilsu dingchu hichana hamsit na chu hunglung ding ahi ti koiman anhet lo hel ding ahi hichi tabang chun tu kumjabi tha Khopi lenta Joshimath Khopi zong Lhummang jing dinga uma gi na ti chu warning kumtampi masanga pe anhi jing wangwa anacheng jing Khopi miten iti ni khole Khopi sungo kaimang ahilole Lhummang jing ding hamti lung ti za na dimpuma anga tho jing o abang tan hi thilso gimnei ding henama o zongle mihem sa nga sim ho chun panpina lingse numlawa akitol do jing ding o chu thil ha sata khatwanga hi Joshimath kiti Khopi niaw cha hi Himalayan mul vela India sa alam gamhop Uttarankhand State sunga Khopi nomtah khat chu hi Hiche Khopi achun Nisim ni tulbol January kum somni lathum jingka mata chun kum som ngale nia upa thil khuimi Prakash botiyal kitipa chu ain muna thilgin hat ta khat in anatho khangin hiti chun amazong light gang chala ba in ki thoin apindan ho chu a khol chilin a hile kidang ta in che ina kisa pindan som lakhat la ko bang ho chu aki in anung agay aki hol pi jingin hi hinla building nei lo zin in sungmi ma som lakhat hiu tuni chan hin hichi in gay aki in apha lo in kania chun apan sa jing na layo vin hi hiti ta bang chun Hiche Khopi chun in mon building sang lile janga vel la chun jaguble somsa giwal chu chimlha jeng thaya ke in gei ki hol a uma hi hichi se so hilovin Hiche Khopi temper jong ato khana bana officers hon hichi aboi thei zenga chu meter jathumle somnga wal hop sung chu a to kha le zengin hotel ho jeng jong khat la khat kisuto kingai tu go helin asayun chuzong le lam len hola jing jong akin aki khan go jingin farm abol naw la akon hoya hong ko na hi ki heche theilovin tui aput jinge atiwin hi thilso to ki man a Joshimath umdol nungvat din Hiche Khopi umdan geographical circumstances hi mulbul lam phaicham niaw cha alaive la umahin hichi munchu achi sa kumjabi ti chu century khat masang jep chakhana lingpi ki hona kun munchim mun kai ana uma ki sim do akun Hiche Khopi chu kisa hi hichi chungchona chu amun chu lingpi ki ho hatna muna het khat jong a hi leisit chimlha ji hi aji tampi jong thei ahin hinla het beilam pina khan thei din art cross ji a hi lole lingpi ki ho akon jong so thei a hi chule singhol tia ki he leisit noilama tui ahung lutama aso tingle noilama song de lei ho chu hung jun la thaya leisit chunglam jing jong himang Lhummang thei su a hi chule leisit mihem te na to thil bol ji in jong Lhummang thei kinin ahi aji chu mihem ten leisit noilama tui thaule hichi ho to kiman hi aha bol tingo zongle su thei ahi geologist ho kholdo le ta sandung zuin Indonesian capital Jakarta Khopi vanoi leisit chunga Khopi ho zo se la aha hlum hat pinin asayun hi vanoya jakhat la 80% hitabang thilsu ho hi leisit noilama tui tiso groundwater hata akizo dozi hi ativin hi
achunga isei hola anunung pena kisei bang nga Joshimath Kho jong hi mihem te khut su ji hidingin gincha na anezun hi aji chu achi sa diket tampi sunga hin Hiche Khopi le avel la hi lo bon le dinga le sit noilama kon tuila ado song leniel di ho hata kila jingjia Khopi hi all ta hung Lhummang pan ahi tin geologist DP dobal kitipa chun anasei nahi Joshimath Kho umdol agi nale thil anaso ho achi sa sangkat jako somsa gilikup kumlamapat government akon khulgilna ananei nawa kon Joshimath Khopi hi Khopi dang ho sanga ha ta aganga thumjing dinga he na hi to hlona Hiche Khopi le akim vela hi na to na len tisu heavy construction work ho abol lo na diva het sa an hiu hi aji chu Joshimath Khopi hi Khopi linga chen thei a hi poi an tiu hi hinla Hiche gi na ho chu donsia anom lo bangin kumpachompi sunga chun Khopi lingta a khurjin mi hole hau thua kalsong mi asanga sim apung jing tan Khopi jong akumin akhang tul tan hotel lodging in le kailhangmun jing jong akhang la jingin hi achung chuna kol phemei wa la na ding tin hydroelectric power plant jong Khopi vela tundo an hinalai senin ki homat kichut mat nawa na ding in lamlen jong zaw ta le kichut mat na nawa na thei chinin leinoi tampi jong vu na hi Hiche josi chunga kho di set chu Tapovan Visnugat Hydro Power Project kisa chun leinoi tanar kisim ho chun Joshimath le avel adia le set mundat lota ho chu a ho pa su ke ye Hiche Joshimath adinga ti za nomtah ahidan achi sa kumsang ni som ma people publish anabol na geologist MP bisle Pius Rautela in anasailonin ahi achi sa kumsang nilako kuma boring equipment asit zin 70 million liter val tui analong do in kumsang ni som nilkhat kumin tui lit zin hydropower project tunnel nila khat anating tanin Hiche chunga chun mi athile amang zani anawale na hi Hiche Khopi hin achi sa kumtampi sunga chun hamsit na natural disaster vel tampi anatu sauzong anhi sangkhat jagit somgit le sangkhat jako som ko loko ki ka sunga lingpi ki ho munchim le tuilit zia thina na tu mihem sang le jathum anawalin kum sang ni apat sang ni lako sunga mihem zalile som tum le thum alhingin sang ni le som le sang ni le som ni ki ka sunga mihem sang khal le jathum le som le ni analhingin chule kho zali wal chu chen na dinga billo hi tia he na hi tu din muna dingin Hiche Khopi hi iti ni khole Lhummang a hi lo le munin atol mang dingham ti seithei ahite pu na hi Khopi sunga kun officer hetei ta khat saidanin Khopi sunga hi mihem zala somli vel hi mun bina tol do ngai te hi na ti na hi Hiche Khopi thilso to ki mana tu le to a India gamsunga dinga aboi pen a ki ha sei pen le ma a ichan din mun hungi da ham ti seithei lo Khopi chu ahi jingtan ahi lunglu ta ngai ho zo se sunga ki pa thong gi sein mabana a hoi zo apazo le apachomta ebol isei do jing theina dingun lungsin in channel hi like subscribe le share hin bol jingin